Okay, so napay daghan na ni abot, napay daghan. Ato na lang ning tilokon. So daghan kay nabuhat ang usa ka dakong bula sa miracle fruit or gitawag og calabash. So ang kuana ni benepisyo is tambal sa arthritis, tambal sa cancer kuno, antioxidant man. Ato lang i-continue og press para malimpyo. So juice, daghan kang juice. Inana kadaghan na ang na-extract. Wala na additional tubig, mura ni. Natural. Okay. So atong tiwason og extract. Press lang, press. Uban kamuton. Pero kanay kay para ganahan sad mo moinom, so okay. Continue lang, press. Bugnaw na siya, so ako ning tilawan unyang taud-taud. Okay. So muna ni inani kadaghan na ang juice na nabuhat sa gihatag ni Sir Mark nga miracle fruit. Thank you kay Sir Mark kaya ato ning tilawan imong miracle fruit. Okay.